Prezentujemo vam stan na Novom naselju koji je uknjižen na 46 kvadrata, ali ima 49 kvadrata sigurno zbog predsoblja koja je pridodato stanu i terasa koja nije u celosti knjižena. Znači ima ulazni hodnik i onda se razdvaja na dnevni boravak, jedna velika prostorija, ima svetlosti, stolarija je drvena, ali je u stanu toplo, fino, mirno i tiho, kvalitetno je rađeno, znači iz dnevnog boravka. Idemo sada da pogledamo ovaj deo koji se koristi kao trpezarija, ali može da bude dnevni boravak, ima malo više garderobera stvari, znači može komotno da se napravi ili spavaća soba ili da to bude dnevni boravak koji je povezan sa kuhinjom, ima izlaz na terasu iz dnevnog boravka i kuhinja je fizički odvojena pregradnim zidom koji se može srušiti pa da se dobije veći dnevni boravak, ko kako voli. Velika terasa, znači kuhinja je isto tako komforna. Terasa sa ugradnom ostavom i ostaje nam još da pogledamo kupatilo koje isto tako ima dovoljnu veličinu. Evo ga kupatilo sa ležećom kadom, očuvano. Staje mašina, protočna je topla voda, grejanje gradsko. Stan je papirološki čist, uknjižen 1/1. Master 021 nekretnine 064 6432 338. Ja sam Ljiljana Marković i ono što je bitno vezano za prodaju ovog stana, postoji mogućnost zamene ukoliko imate nekretninu na visokom prizemlju ili prvom spratu, pa da možemo da se uklopimo u cenu. 064 6432 338, Master 021 nekretnine.